Hai mnaze ting higima I zai hai mnaze Zeme man sage klum delay ye wang dem nen mai pai ke zing kaisna kumchang na zeng kai kana kamai ting higigu Zeme man sa Zeme ko ne hai mna hangge pawai dera delay Anui hai mnane chile India ram ge nai kum chang na zeng kai kana ge India gu government mene complete India ram ge drugs te je kam ne be kro zob ko gara zai te be ko gara hangge hindi kai zai hukum kai je teunga kamra hangge rezi je pi pe kanim je zai chirun mak je India ram ge drugs te mek jumna ge ke je to ga sang je bam di ji gene be bam ka cham ge drugs te ben de gene protest te je bam du anui hai mna ngole zai ke ne je anui lung je bam be north east state ge du hanai kum chang na jang kai kana ge pe te mra mene drugs te je kam ne be kro je zob ko zimna gara zai te be ko zimna teunga kamra hangne hukum pe ge je nim ra hangdu zimna gi ke je spai me du langai di me ani hai mna ngole zai ning ni soge ting ti du isa jabam le India ram ge drugs complete teunga ra bu hindi kai ni be chai sui je drugs te me zai drugs zom je nim pele design na pachu ting kum kana mang na ka chumbang ra hangge rezi je kai jabam je zai chirun mak je nang ne ka bang tema ko le design du nang rangkang je lak njora hangge nang ule ka cheben sara me je eating ti ge dulia jabam de Selu zai chilu je te ra hangge te me nu ne kingai lak je zai chilis du te nei je te me ka chebe yama du chimle Assam ge Dima South district anui lung me Zeme ram ge danai pai ke jing kai mie kum chang na jang kai kana ba mai ge police Mahur mgu police mram ne te je kam ne be kro Ganja kg rex ro anui Zeme klo te be klo garim pui ki gne nim pele je ka chedle zai chige agum je Ganja job ko zai Ganja lui ko Zimna me la le be Mahur gu police me so ge pogai be bloge Mahur gu police mram ne klo japani go gari te lu je hang le je ka chele je po ben sa pogai bes du halui chimang mane pogai le je sale zai chige Ganja lui ra hangge hang me Zimna klo loge te je luim du mina hang naz du anui Zeme le je ka chele ka gane police me sona panai za pakrai di le zai chipo lam ge je police me ne panai za pakra hangge rangai be me nu ne police me hang de le be chilu je panai ne pakra hangge pakome ka chebe ke che nan ning kan sia ba zai hanom kan sia ba lam de le zai ting te du nang ni je irang bam le be krai ge ne be krai du te sia ne gu du puila zai miki bo krai ge ne miki bo mes du te sia ne gu du puil je lam le chipo ligum je Assam Dima South district ge rasau mane pnui sui te bi ji ge na anui Zeme je te sia ne je agum je ta te wang ra hang du langai be me ka chebis du che na anui ning sia ga ra be lam de le ko te be ne lo di na police me hang ma bu so ge Ganja lui ra hangge wang be pe khna je panai go Ganja ja gari impui ki ge saugai lu je police me hang chang ma ge ne si spot bam ka kale be bam ge ne pang to di le ka che je anui se de le chipo je ge ne ra sau mane anui Zeme je te sia ni je agom be ta do te ga me ka che ba hangge ke che na alam ge ne ini ngai bligum je sa gai de le zai chu na chi Mahur go police me ra mane te je kam ne be kro Ganja kg rex ro anui Zeme ram go impui ki ge ne nim pep je Mahur go police station ge kai je lamui le je ka Leze Assam Dima South district Haflongu police station go SP ka chi pe ne sa je ai Ganja zome je Ganja lui me mina hang nas du pepe mata ne je pepe ra hangge pampo je te singu leze chuna la mui de le zai te ti biting du North Kachar Hill Autonomous Council go CEM Chief Executive Member Dibolal Gorlo Sanedu Saja Dima South District ge chaugum dagane teze kamne bekro Ganja du zai drugs du daw dobe nimpele dizena district chuna ani lungbe bambe miram miklo sauluze kada me lungra hange langto nu lei kli to nu lei ka chebe eating ti du nang nui soga salya de le pauligum je momang je anui pampo no maya tuipe ma les du pampo je nimpele dizena anui ndaigum je miki mizai miram sauluze tera hange nang singule nang ne achije nang kulo le ja nang ram nang daile je bamles du government go hindi kange anui longbli gumje government go hindi do anui pera hangen nang udle chipo jigine agum je ta ga sia beta tebrame nang ne jai ine anui ram dei je hung jai miki bo mje hung le di jai na ai te je kam ne bekro miche mak beta zo beta ram ja ni haimna te tara hangene ai gene santi bilis du nang ni haimna soge salya gai kak dai dele Zai ting te Zeme Council Assam me bone hindi kai ke zai samria je
kai keu gai biligum je Assam ge Zeme bam le ne hai mena minnam je miramiki me mata te rahange je rangkang hi rahange langto tara le je punine samre kai keu gai biligum je chunaria changba anui Zeme minnam je hla miramiki ge rangkang hi je miramiki ge ta te rahange langto ni je chunaria changba Zeme council Assam me bone hingdi je samre kai keu gai be je ngo wang mang me minnam je hla ge bam dim je ngo wang mang ne miswanga je lamui re le je ka chule chipo jigine chawgum Assam ge lungme anui Zeme minnam je miramiki ge rangkang hi ra je miramiki ge ta te rahange langtuai ni mele ne chi rahange Zeme council Assam me bone hingdi je samre kai keu gai ni biligum je minna langte tim je ngo wang da rahange je minnam je hla miramiki ge rangkang hi rahange te da je chirune mo je miramiki ge ta te rahange kai tarange samre kai keu gai biligum je chuna ngo wang ma bam jain du klo je ngo wang rahange ta te dulo maklei di je na Zeme council Assam ne ningni pere gen ko ta te wang changai gumeibe anema da chima de le chipo jigine minnam je hla ge rangkang hi ra je miramiki ge ta te rahange kaimle ne je agine chitaw gai de le Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne anui Ziliang Rong me local freedom fighter Rani Gai Din Liu statue je Assam ge tlew gai lu je freedom fighter of Nagaland ache je raw gai je Manipur me ne sa je chi je pataw ma le je sali Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne bu Twitter ge post te ga je anui local Ziliang Rong freedom fighter of India Rani Gai Din Liu statue me tlew gai lu je pakang ge the freedom fighter from Nagaland ache je raw gai je Manipur me ne sa je pataw ma le je ka chudle chipo jigana Manipur Kabui Mother Association badai Ziliang Rong Union mene Assam go government me je close Rani Gai Din Liu statue kanga pnuine raw mo je the freedom fighter from Nagaland ache je raw gai bije raw taw gai rahange rangai dele je ka chule chipo jigana Manipur ka khulonge two bodies baukna joint press conference bambige General Secretary Manipur Kabui Mother Association Ranjita Golmeine saja Indiaram go freedom fighter jai local go freedom fighter anu Ziliang Rong me Rani Gai Din Liu du lungbja khri ke jing kaisruk 1995 nongko or lungko kulo Tosem sub division of Manipur Tamenglong district ne lungko le je Ranjita Golmeine medium soga salya gai deling jai chi Ziliang Rong freedom fighter Rani Gai Din Liu statue je Assam Amrit Udian Park Guwahati ge je teleugai lu je lamui le je ka chele chipo jigna Ranjita Golmeine peja Assam me boja chang chang do aigum je temo dai tara hange jai freedom fighter Rani Gai Din Liu je Manipur me le ka chebe chir hange Assam ne raw mo bje close raw taw ga hange rangai de le je sali aigene paike jing kaisna kumchang na jangkai kna khammai thinghi gigu Zeme man sa loi gai de le pi gai jang kinga nim le ne je to de le